विद्यालय सरकारी उच्च विद्यालय चढ़ेगा आपण स्वागत जनाऊँ। एवं प्रदीप प्रज्वलन अनुरोध करुछि। भवानी शैलसमानी ओम
विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ঠিক আছে চলো। ଏଠି ଫୁଲ ଗଏ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିବ। ମୁଁ ଜିଜ୍ଞାସା। ମୁଁ ସୋନାଲି ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି।